Amen. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from all the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders, for we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders, entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, and Virgen de los Remedios, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Ferdinand, pray for us. Maya-payabak po, kertaman, at syuta na po king 30 at Domingo ng karaniwan na panahon. Yung magmisa tamo po, Reverendo Padre Noli Fernandez. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang hala niya ay anisabitin, paanong ni tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kilagyoning igpam, paninganak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos,
ating salang ning banal Espiritu manatili kekayungan. at kaya kaunti mo rin. Pakamalang kong kapatad, at yuta na king 30 Domingo ning karaniwan a panawon. Kaniting Santa Misa Timurin, ihabe tala puring ganaganang mesalanta king bagyo, king albog, dingalang tuknangan ngening kasalukuyan, dingalang apangan, ding masisiralo. Pangadita la rin kaya katamong sariling intensyon, iarap tala king kaya katamong Diyos, amalugod kaya katamongan. At bang kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, potang mitatakutan kami, maging sikanan da kasat tetagan, uling alupig mune ing yato, Gino pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, potang miminake lub, ipakit mo ke kami ring tanda ning kekang pangatyu, at pasignangan mong pasibayo, ing kekeng kapanaligan kekang. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, potang alaking malasakit, gisingan mo kami at itagulaling king pamitalakad metong amaygit masampat ayato. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos amayupayong totoo pakaluluan na katamo, at king paupatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Gloria in excelsis Deo. Ligaya kinyaski, agatas katasan, at kinyato kapayapan, taring taong kaya kaluhuran. Ligaya kinyaski, agatas katasan, at kinyato kapayapan, taring taong kaya kaluhuran. Pupurihan na ka, parangalan na ka, sasamban na ka, paligayan na ka, pasalamatan na ka, uliling maragul mong ligaya. Ginong Diyos, arining banwa, Diyos ipamayupaya, Ginong anak kabuktong Yesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ni Diyos, anak ni Ipa. Ikaw nilalako, ing kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami. Ikaw nilalako, ing kasalanan niyato. Nangapan ligaya kin Diyos, katatas katasan, at kinyato kapayapan, taring taong kayang kaluhuran. Ligaya kin Diyos, katatas katasan, at kinyato kapayapan,
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kapamilataning anak mo, sinabi mo kaya kami, ineke sukat mababalisa, dikil king Aldo, o ing oras, amabating neing matuang yato, uling bukod mong ikay makibalo nung kapilan malyari iti. Ibuklat mo ring matami karing tandaning panyatang ng Jesus. At ipaintulot mo ngakit minang maglakad siping mo. Papanatilyan mo ken tapat king kapanaligan. At maingat king lugod mi keka. At king masabal mi king metong at metong. Itiyadwan mi keka. King kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Nga nang sinabi ning anghel ang makaimalan lino. King panahon na ito, luntoya i Miguel, ing mayupayang prinsipe, ing talaingat karing kabalen mo. Kanita ing panauning kaligaligan, ing peka marawak dili, manibat king kamumulan alinto larimbansa. Potanging panahon ay ita datang na. Ding sablang memalen ning kekang bansa, ang makasulat talagyu king libro ning Diyos, miligtas la. Ding dakal karing metena, mielang pasibayo. Tamasanda ring mapilan ing bie alanangga. At magdusala ring mapilan kingalanganggang kamarinayan. Ting mga biyasang pamuntok, sunlag lang maslag a maslag, kalupaning maslag a banwa. At deta namang tinuro karing dakalataw, bang dapat lang laking matulig, sunlagla ang tiring batuin king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, pangingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. Ikaginu ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan, karinggamat mo, Diyo mayap ko kapalaran, e kamalyaring kalingwan ing Ginoo, uling paratikiyang atyo king siping ko, matatag ko at emaugon. O Ginoo, ingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. Inyaing puso ko masayaya, at matulaya ing kakong kaladwa. Pati pa mikakatawan ko panatagya, emo yung paintulot ing miras ko king karnan ding mete, ni emo itulot king ding kekang kakaluguran, dungdungande ing kutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaing
ing dalan pa yung turuking be, kaku papakit me, siping mo at yung tulang alang kapante, ing saup mo magdalang tulang alang kapupusan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikahinga kong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikahinga kong panaligan. Pamamasang iba't kinsulat karing Hebreo. Imbalang saserdoting udyo, tutupadya aldoldo, king kasuyuan, kakatangkulan ng gampanan, at ulit-ulit ng darawon, ding sadya mo ring sakripisyo, ay ibitasang malyaring makalako kareng kasalanan. Dapat ti Kristo, mi daw niyang metong mong sakripisyo para karing kasalanan. Metong nga sakripisyong sapat ang gaking kapilanman. Kaybat niluklukya dane ng wanan ng Diyos, karinyang eni maninayang ang gaking in Diyos, lubos na lang apasuko kaya ring kayang kasalang. Uli na niti, king kapamilatan ng metong mong sakripisyo, apakyabutan na ingenapa ng alanganga para kareng sablang melinis king kasalanan. Inya, kabud may patawaran lareti, ing ayin ang makalako king kasalanan, enay kailangan pa. Ingamano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Magsadya kayo, manalangin alang patugot, ban maging karapat dapat kayong makayarap king anak nin tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kan timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Marcos. Ligaya. Kaya kaya ko, o Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalumdumya ingaldo, ipagkait na ning bulan ing kayang sala, at mga nabula ring batuin, at mga tugon lang ring upaya ning banwa. Kanitari akit ing anak ning tao, daratang yabusal ding biga, kitwan upaya at kamalan. Itubod na laring kayang anghel karing apat ng sulok ning yato, at ipunan dalang ring pinili ning Diyos, iba't karing mingat bangat bang wakas ning yato. Pag-aralan nyo
ing malilyari king dutong ay higera, kabud sasagiwala ring sangana, at sisibot ne bulong, baluyo king malapit na ing kaleldo. Makanyen mo naman, kabudakit yu, akit yu lang malilyari reting bagi, baluyo king malapit na ing oras na ning kayang panyatang magmula na. Tandanan niyo, mapalyari langan deting bagi, bayo lang mga mati, ring taong mabibiye, ngening kasalukuyan. Ing banwa ating yato, lumipas la, dapat ding amano ko kapilanman, alila. Metong man alang makibalo king panyatang na ningaldo o oras ay ito, niring anghel ning banwa, ning anak man, ingig pa, yamong bukod, makibalo. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Medyo masungit na po ing panahon. Masungiting panahon, baling masungiting panahon, aliwa mo ita mo yung masungit. Amen. Baling ing panahon, basta't ita mo po, eta mo maging masungit. Uling stung maging masungit tamo, gana-gana maging masungit ngan. So, tsuta na po king 33rd Ordinary Sunday. Kilom na po ning pabanwa at intamong 34 Sundays. At ngeni at tsuta na king 33rd Sunday, Ordinary Sunday, buri nang sabihan, malapit ning mapupos in liturgical year. At uli pong malapit na yung mapupos ing liturgical year, ding pamamasa tungkol lang king kawakasan. End times. Kristo magbalik ka pong pasibayo. At potang magbalik yung pasibayo, it will be the end of the world. Mapupos na ngan ing gana-gana. Inyapin po ita mo magsadya tamong hini. Bakit ing sinabi na po keni, eta mo balo nung kapilan niya datang. So ing mumunang kabaldugan na po niti, eta mo balo nung kapilan niya magbalik pa si bayo. Pero siguradong sigurado, magbalik yung pasibayo. O nang eta mo balo nung kapilan. O itay mumuna ng kabaldugan, the second coming of Jesus is unknown. Eta mo balo nung kapilan. In a narrower sense, the coming of Jesus is unknown to us. But in a wider sense, in burina pong sabihan, in kakatamong kamatayan, eta mo balo nung kapilan. Eta mo balo nung kapilan niya magbalik kay Jesus, eta mo balo nung kapilan tamo mati, nyapin nga na magsadya kayo, uling ayo balo nung kapilan niya datang Jesus, at kapilan tamo mati. Hebrews chapter 9 verse 27, nga na po, in balang tao at inyang takdang panahon para mati, at potang mating tao, marapyaking Diyos, at munyayang kwenta, nanong ing depatan tamo, ketiking yato, ating judgment day, o itapon, So, nanong ining mensahe na ning Ginoo, bakit magbalik yung pasibayo? Sinabi na, nga na po, John chapter 14 verse 3, makoko at isadyaro kong lugal. At potang may kapagsadya na akong lugal para kay kayo, para kay katamo.
magbalikong pasibayon. Bangkanita, ito kira kayo, nung nuko karin kayo naman. Intune tamong tuknangan aliwapo iting yato. Intune tamong tuknangan iyapining ligaya banwa. Heaven, nung no karin kayo naman nga ng Jesus. Anya pining tao mamamataya. Watang mateta mo lakwan tamo nga ninega na gana. Nga na po ning Revelation chapter 14 verse 13, mapalalaring mete susuyo king Ginoo. Mapalalaring mete susuyo niya sumuyo tamo po king apong Ginoo. May painawala king karelang mabayat a obra, kanitata pa mo magpainawa, potang mateta na. Dengaliwa, ela paman mete, magpainawa na lang. Mapalad na ring mete, susuyo, king Ginoo, mi painawa na lang, king karelang mabayat a obra, uling tuki karela, ing bunga na ning dapat da. Potang mateta mo, ing tuki kaya katamo, yapin po itang depatan tamong mayap. Itang kekatamong pamanyuyo, king apong Ginoo. Alata mong idala na anuman nga ng hob may bait kong alang darala makokong alang darala ingdalan tamo mo po itang lugod ape pakit tamo king Diyos at karing kaparan tao nga ng propeta Daniel in first reading uling daralala pong persecution ding Hudyo. Pepasik na nga nala kapanayan, pepasik na nga no kasalpantayanan, datang yo ing talapagligtas. Ligtas na la ding meging tapat king Diyos. At miparusan la detang migsadya, detang meging tapat king Diyos. Nga na po keni, ding dakal karing meten, mielang pasibayo, tamasanda ring mapilan ing bie alananga, at magdusala ring mapilan king alananggang kamarinayan. Atin pong bie alananga, ating impyerno. Anyapin keng second reading, Jesus, kaibat ng dinalan kasakitan, mete, sinubling mebye, pepayta siya king banwa, at panenaya na katang mo po. Manenaya ka rin, ating reunion between Jesus and His faithful followers. Makanya niya po'ing biyetang, magwakas nga ningega na gana at panenaya na katamong Jesus king banwa. Balikan kayo po ining ebanghelyong may basa nga na pangalabas ning kasakitan daring tao, pangalabas daring kasakitan daring tao, dalong dumya ingaldo, ipagkait na ning bulan ing kayang sala, mga nabula ring batuin. Makatakot po ata ni dalong dumingaldo at ing bulan ipagkait na ing kayang sala, uling yung bulan manikwaya mong sala kingaldo, ding batuin mga nabula at ding planeta mga ugon lang. Makatakot po o ali? Nakatamo pamatakutan ng Diyos. This is the old order. In matuwang kaayusan, old order, milakona. At in new order, adarala ng Kristo, yan na po. It will be replaced
so replaced by the new order, yapin Kristo. Inyapin, tamo metatakutan. Bakit po makanyan? Kasi bala mo inyato sasalese. O ba't dakaling gera? O ba't dakaling danok? O ba't dakala pong mipapati, may kakasundo? There is injustices, there is lawlessness. O ba't tamo mi kakapayapan ketiking yato? Bala mo tayo po sa leseng yato. At uling etaya sa leseng yato, Jesus will come again. He will intercede. He will interfere. He will mediate. God will come in. Mabilatan niya yung Diyos. Uling etaya asa sa leseng yato, ing makasalese mo kening Diyos, inyapin magbalik ang pasibayo. Uling tayo po sa salisi. Kailangan tayong Diyos. Po makatakot ini, nunet tutupin ating malyari, pero kaibat na niti, Jesus, yan ay mag-ari, niya pinking tutuking Domingo, pag masusyan tayo, in the solemnity of Christ the King. He will come as a judge, as He will come as a king. Nyayta mo po tatakot. Gampang numanukin nanong malyari ketikin yato. Nano po yung malyari? O hindi sinabi na. Baloy po inyang high school student kami. Mig-collapsing Ruby Tower, earthquake. O yan, bagyo. At inang ayun, mga sakit la po rin, at tatandaan ko very vividly, anyang mamayon makanyan at suka keng third story building, keng katlong palapag na ning building, keng eskwela. Baloy po, kabang mamayon, balo yung balo ring katoliko. Balo talang balo ring katoliko. Ding kaklase ming katoliko, at tilo ka rin. Ding katolikong estudyante, oy na po yung ikit ko. Kabang mamayon, kikyak langan. Ding katolikong estudyante, inaus de San Jose, inaus ding Birhen Maria, lapong Marok kanita, pati Santa Mesa, inaus da. Kinukuha naman Santa Mesa, ipanalangin mo kami Santa Mesa, kikyak la, gagagala. Kabang din nga katoliko, baloy po yung ikit ko ka rin nga katoliko, makatalakad lang, makayat na lang, ing sinabi da at kukulisak da, praise the Lord! Ding katoliko, manyalikot la, kikyak la. Bakit praise the Lord? Uling datang Kristo, akit tani, sa mas na nanganingega na gana, niya po tang mamayon, sabihan tamo, praise the Lord. Amen. Etang mitatakutan. Uling it will be the end of time, the end of the world. Jesus will rule the world. Ano? Anyapin kening bandang tawlingana, ing banwa ting yato lumipas lang, ing banwa at ing yato lumipas lang. Dapat ding amano ko kapilan man alilang. Ding amano ko, amano, ela lumipas po deti. Anyapin po tang sisimbata mo, makirandamtang masalese. Bakit po sinabi na, ding amano ko, ela lumipas, uling po tang marapta na king Diyos,
Iyarap no ke katamo rin kayang amano, sanong depatan yu kareni. Amen? Nyapin po tang manaral ko, kakaba, uling paka-explika ko po. Ne? Ding amano ko, lumipas, iyarap no ke katamo ning Diyos, sano ing depatan yu kareni. Balo tayong amano ni nga pong Ginoo. Opo tang sisimbata mo, inkakamang isip at sukenglual. Opo tang sisimbata mo, matutod mo, tututuran tayo. Tandaanan tamo po yung sinabi ng San Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ding amano mo, babyelang biye alananga, inya kailangan abalutala ring amano na ning Diyos. Apo? Iarap no kaya katamo rin, din kayang amanong babiye-biye alananggang. Nya pa kamalang kong kapatid, magsadya. Nya pinena sinabi nung kapilan Bangkanit Aldoldo, magsadyatam, kabang mabiyatam. Our life here on earth is a life of preparation. Magsadya Aldoldo. Uling etang mabalo, nung kapilan niya magbalik. At keng tutuking Domingo, Jesus will come again as a king and as a judge. Sana, watang maraptamo kayo, makasadyatamo. Amen. Ipasyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat siyatu, at kang Yeso Kristo, anak ng bugtong aginutamo, pengagli king upayan ng Espiritu Santo, mibait ka Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng hupayong Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, king katnungaldo sinbliyang mebye, pepayta siya banwo, makalukluk, wanani Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukom ka rin mabye, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, Isanta Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasabliram yeding mete, at king biye alananggo. Amen. Manalangin tamong mipnong kapanayan at kapanaligan king ginuning biye at lugod. Uling panayan na katamo king kapupusan ning dalan ning biye at nga tamong sumabi, Ginoo, bustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Ginoo, pustan meng sunlag imbayo mong aldo. King Santa Iglesia, sasalangsang ding panlalawe ning yatu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pustan meng sunlag imbayo mong aldo. King yatu, ami papako king krus, kapamilataning kayalang ustisya, king dera, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pustan meng sunlag imbayo mong aldo. Karing kalulu, misasakitan, king danop at takot, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pustan meng sunlag imbayo mong aldo. Karing mabanding mayayawos, midake, karing aliwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pustan meng sunlag imbayo mong aldo. Karing pakamalantang mayango na be, ating kasalpantayanan da, makikilalaya, king lagyo mo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pustan men sunlag imbayo mong aldo. Kaya katamo at karing sablang mititipon, king lagyo mo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pustan men sunlag imbayo mong aldo. Ngeni po adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pustan men sunlag imbayo mong aldo. Ginoo, pangnaligan da ka,
Sopan mo king magsadyang mipnong kapanayan king ganap ng panyatang busalmi ning ginumi Jesus manggaman king alanangga. Amen. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at talak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay ko lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig ng mamahal sa'yo. Manalangin tamo kapatad banyiting kakatamong daon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos ig pangmayopaying totoo. Tanggapan niya sana kinuiting daon karinggamat mo, kaya kapulit kaligaya ng kayang lagyo, yung kaya katami ka sa plala at yung mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, deti sanang ayin ayayampang mi, pasulungan ding lugod mi keka, at idalara kami king biye alanangga,
itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, Kaya kan timorin, iyat nayo ring pusoyo. nakayat nga no king ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, kapamilataning Kristong ginumi, kapamilataning kayang pangabait, mibait keng pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabus ke king kasalanan, kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king bie alanangga, at king pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita makayag mong kami karing anghel at santo, kabang daralida ing alang tuknang dang pamamiye kapurian keka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mipnuyay banwa, mipnuyay yatu, ingke kaligaya. Hosana, Hosana, ikakatas katasan. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mipnuyay banwa, mipnuyay yatu, ingke kaligaya. Mapalaya, ing daratang, ing lagyunan, ing iyan. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mipnuyay banwa, mipnuyay yatu, ingke kaligaya. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka. Pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan, kamatayan mo Ginoo, ke kami ang gagalakan. Amen. Pangasubli mo mebye, ke kami ang pagmasusya. Amen. Panyatang mo maligaya, ke kami ang panenaya. inyang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapining biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawang mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kini kami ngansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, relihiyoso at relihiyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. King katahimikan po, ganakan tala rin kaya katamong kaluguran na mayang nabiye, iapse talalagyo, king katahimikan. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na diatangalan ng makaganaka karela. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, o Ginoo. Pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panabon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambing at kaya, ipangmayupayang tutong kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggamon kingalanangga.
Abi-abi, mikakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginutamo. Ipamiat sa banwa, misang manilayo, natangke kami, ingkayan yan mo, ipamimunin lupo. Ketikiatu at kimbanwa, mi pamintani lupo. Ingkakanan mi, King Adolfo, imiemu ke kami, imiemu ke kami, ingadong eli. At ipatawan mo ke kami, ding salami ke ka. Anding pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emu ke ipa, isaul king tukso, lunay kabuski, Ikabos mo kami, o Ginoo King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. uling ke kaiko, arian, ating kayupayan, ating ligaya, panggaman, King Alana. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburihan mo, ikayong mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kan Timore. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan, kapayapan. Cordero ni Dios, ikang milalako, ing kasalanan niyatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Dios, ikang milalako, king kasalanan niyatu. Pakaluluan mo kami.
Panginoon ginutang Yeso Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaus kingapuna ning kordero. Ginoo, yak matampang tanggap keko, dapat ikas ngay nga mano mo, pumayap na. O Diyos, ikaw ang laging anak. Loob ko'y ikaw ang tangi hangad na uhaw ako. Parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuri alay. Ngunit ako, ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa atin
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, sumulong kesana king lugod, kapamilataning banal a Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristong Jesus aginumi manggaman king alananga. Amen. Siklawod tamo po para king kasanmetong ding kakaluguran at kaluguran tamong mayang nabi, manalangin tamo. O Diyos ay pami, ing lugod mo miraras karing mabiyempong mga mate, pasalamatan da kaking marugol mong pakaluluan pong lugod. Sineseming pamilya mi kaniting lugod mo, at iting lugod mong alang kamatayan, yung buklod mi karela. Pasalamatan da ka para karing sablang mayang nabiyeming pipumpunan, pengari, kamag-anak kakaluguran, ading sablang di napat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Litanya ring banal para karing mayang nabiye, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Banal ang Mariang Induning Diyos, Panalangin mo lo. San Jose ikpang talaingat, Panalangin mo lo. San Juan at Alapaminyag, Panalangin mo lo. San Miguel, Panalangin mo lo. Banal Anghel ng Diyos, Panalangin niyo lo. Santa Ana at San Joaquin, Panalangin niyo lo. ikayong banal a apo at ingkong, Panalangin niyo lo. Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, Panalangin niyo lo. ikayong banal ami asawa, Panalangin niyo lo. Santa Celi, San Luis Martin at Santa Teresita ng Niño Jesus, Panalangin niyo lo. ikayong banal a pamilya, Panalangin niyo lo. Santa Rita at Santa Gianna Barreta Molia, Panalangin niyo lo. ikayong banal ay ma, Panalangin niyo lo. Santo Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin niyo lo. ikayong banal at tata, Panalangin niyo lo. Santa Monica at San Agustin, Panalangin niyo lo. ikayong banal ami ima, Panalangin niyo lo. San Basilio Señor at San Basilio Magno, Panalangin niyo lo. ikayong banal ami tata, Panalangin niyo lo. San Benito at Santa Escolastica, Panalangin niyo lo. ikayong banal ami kapatad, Panalangin niyo lo. San Fernando at San Luis Ari, Panalangin niyo lo. ikayong banal ami kamag-anak, Panalangin niyo lo. San Francisco at Santa Clara ng Assisi, Panalangin niyo lo. ikayong banal ami kaluguran, Panalangin niyo lo. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Panalangin niyo lo. ikayong banal a Pilipino, Panalangin niyo lo. San Nicolas ng Tolentino at Santa Gertrudes, Panalangin niyo lo. ikayong patulunan ding maldang kaladwa, Panalangin niyo lo. ikayong banal ng Diyos. Panalangin niyo lo. Ginoo, malunos ka, Ginoo, kabus mo kami. king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo, ikabus mo kami. king kakaluluwan at masipita pamangailangan, Ginoo, ikabus mo kami. king kailan masabal at pakamal, Ginoo, ikabus mo kami. king alananggang kamatayan, Ginoo, ikabus mo kami. king alang kapiadyan a kamatayan, Ginoo, ikabus mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, Ibiye mo kaya kaming kapayapan. dinan mo lang alananggang kapainawano Ginoo, Aslaga na lasana ni sulumong alanangga. manatili la sa aking katahimikan. Amen. Igpami, Chuban mo, misambay niyo ilagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antiban mo. Yung kakanan mi, kingaldoldo. Ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni. Ang pong ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ko. Anting pa mamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Kaya mo kay paisawal kin tukso.
no naikapos mo kami kisablang maro. Bapo, Maria, mit mo kaking grasya, yung ginawa tsuki ako, nuan ka ka rin sablang babay, nuan niya pa naman, bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, king anak, at king banal na Espiritu, antimoy sa diyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alananggo. Amen. Luklok kayo po sa ugli para karing announcement mo munang dili at tamong second collection para king National Bible Week. Ang inke kayo pong donasyon makasaup yaking programa na ning CBCP Commission on Biblical Apostolate. Kailangan tayo pong ikalat ing mayop a balita ning kaligtasan. Pasibayo po kadwa ding prayers for our beloved departed for the whole month of November, pangaditala po rin kaya katamong kaluguran amayang nabiye. At katlo, the rite of solemn dedication of the church and the altar of the Holy Rosary Parish, Pisamban, Maragul, maka-schedule ya po malapit na keng December 7, 2024, Saturday at 4:30 p.m. And datang ya po ing kakatamong Papal Nuncio, Most Reverend Charles John Brown, D.D., Apostolic Nuncio to the Philippines. At antimurin po schedule of masses and venue, November 26 Tuesday hanggang December 6 Saturday, all weekday masses will be held at the parish hall, except November 30 Saturday Vigil Mass at 5:30 p.m. and December 1 Sunday, all Sunday masses will be held at Holy Family Grade School Covered Court. So, December 1, ing misa po maganap kening Holy Family Grade School Covered Court. Uli pong samasnan tayo po, linisan tayo po, bilang pamagsadya keng dedication and blessing na ning Pisamban Maragul. So, yan po, puputine ing kakatamong Pisamban. Halos mayayari ne itang confessional retang confessional boxes at sula po ketang banda ka rin malapit no pong mayari. Antimurin ini po by next week mawala no rin ng kakatamang scaffolding at lalapit na. Ini pong red carpet miyalilan niya po ini. So maglinis tamongan keni linisan tamongan ng gana-gana. Po. So, magsadya tamongan po at pangadita mo king maging matagumpe ing blessing and dedication ing Pisamban Maragul. Metong niya pong pamikatagoniti para pasalamatan da kayo, lalong-lalo na ding sinaw king restoration and conservation works na ning Pisamban Maragul. O yan po, ikayong papagawa kaniti, king saup na ning apong Ginoo. Kaya kayangan po sinaup lalong-lalo na dakala-dakala salamat ating apong Ginoo, iya po ing balang mablas kaya kayo niya po. At antimurin po at ilukyan ni rin kapatid namo from San Bartolome Parish, Magalang, Pampanga, Pisaya pong makipagsalita in Parish Priest Father Dines Pineda, king kapamilatan na ning kayang PPC Coordinator. Ausan kaya po'y Brother Rene Galang, ing PPC Coordinator. At siya po pala ka rin. Maya pa abak po kay kayongan, maya pa abak po among Noli. Ako po ing Parish Pastoral Council Coordinator ning parokya ng San Bartolome Apostol king Magalang. At yung kami po ngeni keti kakatok karing magana kayong puso bang manyawad sao para king pami pagawa na po ning bubunga na ning kaya kaming Pisamban.
Ingke kami pong pisamban king magalang. Metong niya po kareng heritage churches tamo ketiking archdiocese. Uli na po ning mga sikanauran, pauli na ning bagyo. May siraya, may busbus na po imbubunga na ning kaya kaming pisamban anya tinuluya naman. Lalo na po ngayon medyo karug-karug ke na naman uling ating pong masika na bagyo. Anya po medyo maraguling gastos niya lalapit po kayo. At chula po rin kaya ako many batan king parokyami kening lele main door ang po ka rin yung side door bang mamisaling ticket raffle ticket worth 100 pesos siya po. In grand prize na po 55,000 pesos po. King lagyo na po ning kaming kura paroko, yamong Dines Pineda, payabot mi po, ing maragula ka pasalamatan, kang among noli, ing katamong kura paroko, uling payaga nakatamo pong mamisaling ticket, ning katamong pisamban maragol. At kayungan po, ing mayupayang Diyos, ingatan ako sana, at yan ang balang mablas, king kayong ganaka. Dakal pong salamat. Salamat po. Talakad tamo para king final blessing. Ingino manatili kaya kayo At kaya kang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.